kritike. Iako se priča o socijalnoj pravdi, ne vidimo kao roditelji zašto bi bila diskriminacija to da neka deca dobijaju besplatne udžbenike, druga ne. Smatramo da ta sredstva mogu da budu na mnogo bolji način utrošena tako što će oni koji su zaista najsiromašniji dobijati besplatne udžbenike i bit će im obezbeđena sredstva, a oni roditelji koji su boljeg materijalnog stanja će kao i do sada plaćati udžbenike. Zašto? Zato što većina roditelja će imati problem, odnosno ima već problem sa tim da svoje dete godinu dana treba da uči i da pritiska, da po tim udžbenicima ne piše, da ih ne koristi interaktivno onako kako su ljudi koji su stručni to namenili i zamislili, samo da bi na kraju godine moglo taj komplet da vrati. Onda ćemo doći u situaciju da roditelj koji je dobio na početku besplatne udžbenike na kraju izvadi opet novac iz svog džepa i te udžbenike plati da bi svoje dete lišio stresa. Na kraju krajeva sami mi svi u detinjstvu smo voleli i želeli da čuvamo svoje knjige, da na njima pišemo imena, da ih koristimo kao sredstvo u nastavi, a sada svojoj deci to branimo. Pritom to, slušajući stručnu javnost, razdvajanje udžbenika od radnih svezaka dovodi do jedne druge situacije da roditelji prvaka zbog raznih propusta u načinu na koji se radi sa decom plaćaju privatne časove. Pa onda šta smo dobili time ako smo dobili besplatan komplet udžbenika, a sa druge strane plaćamo deci privatne časove u nižim razredima osnovne škole?